Kiski my perspective मैम जे शुम लाकांदा everything fall into place मागी सर सिदा हजिक सानगा साइ पुगत पिरि वफम जे why कई दमने इंडियन सिलिनो मसिकी consequence करी वर पे आइसिने हजिक सी साप्रमान दन जो मु हाई रे बगा मणिपुर की मचेत पो याव हेबि आइसिने सोंगी बमा काय कांदा हायपगी prediction अमा थमगे जे सर constitutionalism and federalism की क्वेश्चन है सीधा हजिक लेरिबा CNF चिन स्टेट मोगी होमलैंड तानबनी इवन एकोगी विथ ग्रेटर ऑटोनॉमी मग लोइना बर्मागी यूनियन दे याव तारगसो देन काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जे लॉन्ग टाइम बैक मोय जे काचिन की ओइबो होमलैंड अमा मोय तारा लाई आरकान आर्मी के हजि राकाइन मोय होमलैंड नि हजि लम मोय की इनफ लैंड मोय हजि एक्यूरेट ओवर लेरे क्वाइ की चाउन कन्फ्रंटेशन हजि बर्मा की जुंडा कम मेंगे तौरी जे हजि आरकान आर्मी जे हजि की ओइना फॉर द टाइम बीइंग ओइरे सर सिगी सिदा मोय की होमलैंड अमा गी assertion है बता रहे सिगी सीधा इंडिया गवर्नमेंट ना स्पेस अमा प्रोवाइड तो और की क्वेश्चन दुने सर नसा की नन हौजिकी बर्मा की अतोपा पैरेलल गवर्नमेंट जो इनवाइट तौरी तौदब नते बट एट द सेम टाइम नसा लाइव क्वेश्चन दे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फेडरलिज्म की क्वेश्चन से सर लाकंद साना नसा हाई ऑलरेडी हायर या रिलेट तौना इन खर चाउना सिगी नैनबगी तंजादा सागर लोंदन इंगन तौदे सकै मोड फोंदोक पिने सिगी से अखोइना मिराज येंब कांदा को Burmese की military junta से democracy पाम दबरा है से is not beyond the question को है दी China का Myanmar का मरी फतब से military junta का मरी फतब से फदंदे ले बजे फत्री से सीधा मनुंग दा हाइडोक तो हम नहीं या मरोइना से Burma seems to be buffer state of India China China से Myanmar से China की buffer state तो मुतक चले हाइबदी लोइन मगसि मोय लोइन पाइसल बदों तो असिगी से मिलिटरी जुंता न जो पाम देबा अदुना ngalingaida khoi ansam chu china democracy porpana te adai matam du wari du pa du mayam jina ko military junta jina all this European Union gara America wa ga roi chaleba we want to bring democracy aduna please extend your helping hand and financially ama thajadaba adi mayam thajadeba थाज़ें तो वो जो $11.3 billion की साइकी कोई थाव पाइपलाइन पोर्प दो अदुगी दो रिजेक्ट तो बुझे आहन बदा मसीदा मपान जी जो थाज़े रहगा ब्रह्माजी खतंग मिलिट्री जुंताजी करायनी डेमोक्रेटिक वखलों से चाइना की पोसिखर लापथोरे नाहे बदे की नहीं आबा अते यूरोप की लम के मैं इवन इंडिया जो हो मिनिस्टर का चतना कोतरम तो हम तो इधर को अदु लोइने बक्सी याम थु नमु होंगे इसे अखोइना सिदा खंगदब लाइको ब्रह्मा की प्रजा सिंह से द म्यांमार प्रजा सिंह से मिलिटरी जुंता याबज बड़ी लेब करिनोइदा म्यांमार दी मिलिटरी लेरमद्रदी करिम तो वेरोय को लोइना मक्सि मिलिटरी न पोइनी दना अदना मोइना मिलिटरी पावर जी नुक्सिबगी पोसु मोइ मिदा लाइतबदी नतेब को अदुना अदमाइना सुम लाकपनिना आइना खंजबदा हौजिकसिदा China दा यामने नक्सन अगर हाना दोंग तोरगा सुम तोकांदा साइके ब्रह्मा से China की लम मंदोंग ना बफर स्टेट तोर लापगी पोतु की दना खरा थैदोक पसिदा इंडिया गा नगना बसिना मु यामे न ब्रह्मा ना पामेबा करी के पामिनो दा इंडिया जिना याम डेमोक्रेटिक ओइब लमनिना अदु मै वाखन दुजु क्या खंदेबा अदा मतेंग पांगदबर गाइदी हौजिक से Burmese government इंडिया ना पिरिजि 20 vessels ने कोई थाव पुनब जहाज है सबमरीन मुपी निकैनो अदुवा असगी अखोगी कनो राकेश नायक दम चुम्मेबा सी विदाउट एनी माय कनोमा टेंसिट कनोमा यावदना अंडरस्टैंडिंग यावदना सुतो तोरेबा आइदी नतगना मसी शांति पोरकेना खलमसु एबा नोगी सिगी लेबा मागी आर्म कॉन्फ्लिक्ट से मसी वारी सारगा पोरके आइना हाइबगी पोसु Burmese government गा मनुंगा टेसिन अंडरस्टैंडिंग मलेर मोहानिंग आइसु लेतेबा अदुवा पोरकबो ngमोय हबसु खन्या देबा आइदि हजि से इंडिया से सिगी स्माइना शांति पोरपै पोछिदा याम कन्ना इवन नंगी केनोगी रूसिया गा केनोगो रो इजराइल गी ओरो लोइनबा मयाम गी मीना मियेंग लोइ चंगैदना अदुगा मसिगी माइ लिगेसिदी ननेलैंड गी लुचिंगबो रम कंट्री मो बेगी पृथ्वी से अंगपद फंगना शांति थंगी बेगी पोछु मयाम लेदना अदा हौजी मिराज ना हंबिरिबदा नाउ हौजी लाइबा क्वेश्चन दिको तसेना हारगदी चाइना जु अदुम मागी हौजी के फेडरल डेमोक्रेसी जे
पांबगी पोसी मोइना रिकॉन्सिलिएशन हाइजे अदुनेबा अरेबो पोतुदि सुम तौरोइदना अदे इंडिया की बेसिकली दुम पांबनी अदे लुरिजे होजे अखोइदा क्वेश्चन अमा थोलैजे नंगी NUG नने अतै तोवान तागे हाबो कांगबुजे PDF की मनुंगदा मोय यावजरजु एलाइज वरसुने यागद्रा यावद्रा हाबो क्वेश्चन जु लेबा मरमदि डेमोक्रेसी परपदि PDF पावंगनी को अदुगा NUG जो पावंगनी को NUG ना गवर्नमेंट दना अदुगा PDF वै कर मयाम लेजिना आमु ngakतनी दना अदा सिगिसि परपा पामबा पामदबगी पोतुदा होय डेमोक्रेसी परपदि पामी अदुगी दमकता इहोक तोबदि पामी अदुगा मयामाजि मसे मसे थुगाइबदि आई NUG ना पामदुंग मानदेबा हजिपुदी मोय का है न मका फोंगदे कइनो दंग साइ थ्री ब्रदर्स न कनमन बजिदा मोय जु कमलन बाइ जु सैना ना 100% सपोर्ट तोरिनेबा अदक ngasai junta government से तसेंग थेंगरि जिदि सिला लौजिंग जिने माने सिला लौजिंग अति दि साइ खोइ राकेश ना हागिबदो सिदा खुलाई बागदो मयाम जु यावरिबा मोय पुलिबो मोय टाइम पांगमुकसे सिदा खुलाई यावदो मयाम जु यावरिबा अदु दि नाउ इंडिया ना होसे सी इंडिया की दि अतई से नेपाल होरो भूटान होरो अदगिदी होय तमिलना कनोदी श्रीलंका बुदी माय पोर्ट का है चाइना ना पैसा पेगा अपडेट तौगिबनी उपाय लेट्रे को अदुगा बांग्लादेश सु जे अनु बुलाई जु तंगम देखा लेरगा मुसु चेंज तौबे याय को अदुगा मागी सिगी सिदी इंडिया ना खितंग बुलुन तौदे क्वाइदगी इंडिया ना लुन लोरिज दे म्यांमार नेबा केना म्यांमार लोरिज केनो द चाइनीज फैक्टर नेबा अदुगा सागी कनो दो अखोइना ASEAN permanent as a permanent members होइना dialogue partner होइना इंडिया ना का चंगागा अतै ASEAN members में हमका तासल इजे सिजु there is also Chinese factor नेबा केना ASEAN members आया maximum China या देबा अदुना सी खुदुंग साबजु China ना इंडिया ना लोनी दना अदुना हौजिक सिदा आई खंजबदा मिलिटरी जुंता गजु यानबमजु लेरबे याय अदुगा साइगे डेमोक्रेसी से फेडरल स्ट्रक्चर द पोरक पयदुदी साइगे रिकॉन्सिलिएशन की पार्ट अमो ओरकदोइनी केनादा डेमोक्रेसी पामिबो कांगबुजिंदो लोइनबक से तोंगान होमलैंड तान मंगाक्तनी ना होजिसु साइ खो जाहाबि बेलिजरेंस के टाइप त लेरे बेलिजरेंस साइड लिबरेटेड जोन लेरे मोय सरकार लेरे अमदुनो ऑपरेट तोंगम जेना अदुगी पोतु द लाकपनिना आइन खंजबदा सिगी जी पुलपसी तासन खोमजनबा मा चंगबसे मदु इंडिया ना नमोय हाइनिंगाय लेतेबा ओके सर नाउ होजिक से सागे पर्सपेक्टिव से मैं याम फजन थंबिरी नाउ सर लाइव क्वेश्चन जे ngasai sarna jo hai gi loina khoi all the three panelists na ngasi tham gi je India ki economic interest mafam jida India na Kaladan project ma yamna chauba sa da have tare $400 million thazal ka na masida sengol re sa even hawbagi hawre have duni hawbaje am it was ka hai tare yamna natta basa ai thabak to project si sangagre sangaba se mudi prime minister gi dream ni na sa ko modi ne chalaga sangaga ne expect to mani mama sa pangam da na sonowal chalaga sangagre ni sa sigi 400 million aduga sigi prospect ma mama changri pesa du ta and again masida la ka highways even manipur far chakada highway ji $2,500 million ni sa si India invest salary ni sa masigi ano quite more project ani jine basa ko and again masina ta atopa no India ki pipeline le project ma ma masi ma ji ki interest si serve to no bagi damakta ekho ki high level hobo sing sida government of India na mating bang bra have question jine sa do the kermai yeng bi adu di ngasai hobo ki first round su ha ge adu re sa moi ko ri je sana hai yamna larger India ki ambition nama hai tare ko Myanmar gi hojik le conflict si resolve to na ba na to some extent masi ki conclusion nam purak na ba du nataba atop perspective ma yeng kan da India ki just India ki economic interesting se si khaktang secure oi na ba ki damakta high level hobo sing si ko bagi wafam si lai bra have question to ne kai have ning adugi matang da di kaino map tum thambiyo ko map tum thambiyo adugi matang da di India ki so adugi interest khaktang hoi rogi adugi interest orga di magi akhoi diplomatic criticism mayama atopa kaino jing dagi loi lakani adugi natabada aduju layadana ko aduju layaga semaroi India su yamna kopsi je magi Indian Ocean se China ki su mai donga thokam mana tan leite dana ada India ki su khwaidi maru port amni dana ada hoji bogdi China na dominate loi chalina operator be submarine me amdu India ki su khang ponte ba ada si lakan da sidweda port leraga phajana Southeast Asia ki lam yam jing tinar pakanda sigi China ki khwaidagi maru be strategy amasu India ga ani ji India na
confrontation si phajana ngambagi pot amasu lakane ba ko aduga asai karigumba by chance Myanmar gi issue ji namdaraga si American interest na American PDF ta hold this mana moigi Burmese Myanmarese kano se Burmese ekena tonga leraga 2027 bokta pitha gada paisa sanction loi togre ga ise mase ate mogi na teba mogi interest si democracy laga against China lai baduni aduga Chinese factor da sibu pai gradi America na pai bai ji India pai ga samana idana India interest American interest samana idana ada sumada gi lalo bokhara du themaga adugi potu na tabada khwaidagi kanba lalo budune ba India no wari saris sadoise adi sima mangda ju thamanga tu mangda asai ful salaga Arakan Army wari sablai gada ada Arakan Army gi chief na magi interview dai ji India gi wang jang kanda kala project gi hangkanda mala khumi spai khumeba China ga India ga ani ji comparison to bodo moina India da kitang waro ji management phasade haba management phasade adi amadum tong to bagi moida nungai to potu phajan palleba phajana magi yamna stability leina strategic chumna to bagi potu leita na moda khra waraugi posman thamdabdi nateba yam fazana san thambiri baje ai moroi na maps uchari je mayam se da kaladan gi aikoina pijari baje aikogi kolkata dagi na sitwe fa yoba sigi route ne mayam se da mayam dum yengbiyo kamaina swaida sida Bangladesh lere India lere Burma lere sida lere ba India ji India na kamaina my interest pursue to no honai adaga China US amazung India sigi proxy war ama gi masigi geopolitics ki angle je nei nazar ga sa lakche gadaba maroi wafum na Manipur gi matang jine sa housing lakadori ba ICW gi seminar natragana Delhi na agogi Burma gi laloba sing invite to basi gi implications is Manipur da mamita gadra haibajini kari happening is Manipur gi di ID yamna lai luna lohon de akhoi Manipur ko complex way du di magi leiba pot me am du gi ne ko strategy me am du ga adu asing madi Manipur gi je internal security India gi to pot ne ba ada internal security to wai je basically Manipur context or the counter insurgency or na hoji loin tori me am jing yemo ba si loin si khudam phangani ko sambal khabo or ju kuki da khawai mota atai lalo wa chathok chin to wo ina thingbo to bi adagi akhoi gi any misang chang baji kuki gi misang yam chang jing je moi je counter to bagi sin bagi potu leidina even PDF CDF yong to ni dina ko adu gum bagi potu yengaga akhoi gi India gi internal security da moi sinabase masi sinai ja tai kai sunate moi ge shelter ne ba aide asomna military hunda kamna loena somda chenjelak puji adum samban khajal ori chenjelak ya ro na tra aduda China jungai re India jungai re akhoi ge thangnari ba lalo me am pareng jidi magi problems solution porokta di sha de di sigi solong as problems leringe akhoi re ju problem di adum oine ba aduda marwena hojiki me amdu loina Arakan Army oiro adigi kachin gil tokroba CDF tane ba accept khoi ga sida tonari je chin defense force se kano da sigi chin state se ada sigi si karigumba khoi gi kano na India na khoi gi internal security gi moi gi mateng loba maram de kano da operator de khoi mi ngai moi rom loi tole na aduna nang sai mirage habi gre even PDF CDFC yam kana sai KNFB ga tonari ba kholi ba du pan gre na sigi zil lai bani na India gi di ngasai gi songi hoji kam bu jing du khara tina ba khotna ba loina ba potu lai bani adu asongi ju khudong cha ba khara phang du gi lai ba na si yam permanent ba pot na te ba adu ga India na pa bam tang lai ba akhoi na sida national security thri to ya adu to ya ga na khoi na sida India gi ju loina lang ai dana sida India na mana yam kom na mu khali sina kaim kan da national security thri to ra ga di sida lai ba po sing nan KNFB gi ma phab do adu da matra mai lam gre pot se pro anti tank yawi ga dana ado ngalai tan pot pusalak pusibu thoina phabi raga di akhoi gi paramilitary jing jina moida bias laitana taseng na for the sake of India gi tawraba national security gi tawraga di not a single kaisu sida operate am ta junga moyeba ado in the meantime moina samal khaba khotpa FMI ro thop ga ji ju matang sa loi thamakan di am effective raga di problem di
ओइदों मानदे Okay, sir. अदुगी तुंगिदु येंगगने बस संबल खाबगे एफएमआर ज लेजिजो सिजो खै मणिपुर की पोती नते बको आइदा खै इंटरेस्ट तो नते बको yes exact adum diki yam clear hai samban kha ba ha ga su aseng badi mado ekoi interest to nate but india ki union home minister na de asa par man da lak